na BELAP cookie channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom ke ta hote tuni January ni sim som ni le ni ko a vanoi Thusoh chule ai mitam sa kon kela Thusoh phabem ho Committee on Tribal Unity General Secretary Mena Kemu Thopon khatin asaina a Chin-Kuki-Zo Council KZC Delhi 12PR Ministry of Home Affairs MHS to nampi khunung ding a kyau khom na aga nei zo un ahong kilela mun ko tu lamkai chein as boning khumuna lom te in vailhun na anakine sin a hi ati thulut in asai bena a vailhun na kin kinai zovin KZC Lamkai chein tu chung MHS to aki haulim now detail te in report appearing alol hingle un hi ko tu in zong nampi kilung khat na ding a common political platform ding a kisem do KZC hi imlam zo si a kito sa jingding injong avel in phondo na kinai kin in hi Chin-Kuki-Zo Council KZC Lamkai ho pathin in mapui jing uhanlang Chin-Kuki-Zo nampi lungtu morso na lampi simto jingding in phathebu taw hanjong ati achi sani ho azong Thusoh ananei na azong Chin-Kuki-Zo nampin kilung khat ta a separate administration movement in ezi uva gamla nam venbit lo ho tan May ni sim 2020 ho a pat khang tha lai hon training a hin bolun nam se pe ho to tunin chen gezin asun azanin duty abosing uven hi chutol han in to kum 2025 kum sunga ding injong KOTU defense so makainan January ni sim som ni 2025 ni hun volunteer training anaki bol pan kit in a hi ati khang tha te ngai lu na le training lol hin thein na ding a ke zong ka pan na thei khana hung pang nge iti thei so ke ding vin tem na le taw na ong kinai zin hi chule gamna nam ngai lu zala tu chung volunteer training ke bol na aki thopi dinga hul hang go zo se KOTU in kilim jing in hi ati Zanhin Information and Publicity Secretary Kuki impeting no permina load hole thingpo thu a he sala thu khatin asaina a Tingnopol district gamsunga za ta gamsunga house sa zo se hinga het sanalit dem no dum chu I chen naw gamsunga la to zin I gamsung uwa sumhol pa hol na a sa wal ta zin load ho thingpo a kini hol angai tan he je chen Tingnopol district gamsunga house sa ka hi tia gamnei hon I gamsung load ho na themun pha ho lunglen keng pum le it lo hel a igam sung wa lo ho num zo se in a phal pi chi ding vin het sa na hung kine e ati koi ta bang chunga thu pi zui lo a ama chang ki ngai lu a gam sung it a le gam sung hlang sung ngai lu lo a kila a achunga themo ki chana action kho ta kila ding a hi zong ati be Kijilna zo se hi sei khom a sulhap ding hi chule Manipur a recognized tribe zo se ta khana chen khom ding hi tin Manipur Chief Minister and hilson'in janhin aphong do in hi First Battalion Manipur Rifles Parade Ground muna 53 Manipur Statehood dailop nakin a haulim na a and hilson'in thu hilolo se a isu kai kwai po hite ati chule amma makaina government in akho asa penchu chamna umsa na ding chule state sunga nam chum ho kilung to ta umsa ding hi ahidan asezin chule ke hiln ho sulhap na ding a ki ho kom na hi apoy mo pen ahidan jong abel in a hi Manipur hi January ni sim som ni lakhat 1972 a kon state pe hi hu hi pan ba hi hichini ho gyaldon a statehood day ki mang hi government in asai chu illegal immigrant ho het do identify a soldo ding ti hi Manipur a na cheng sa ho or settles do ma ding imacha ki sei point Recognized tribe zo si a chen khom unga hi tin and hilson'in asai in hi and hilson'in asai ben a khang tha tam ta khamna thai trucks in apui mang hi aki het do in 2018 komin Manipur government in trucks do na in campaign a hin nei pan e ti hi chi campaign je in ki khelna na sa ta au e to chanin khamna thai lo chang trucks rupees 70,000 crore rupees 80,000 crore vel manding su sen hitin jong ase in hi Myanmar le Southeast Asia gam phabe ma kani popi anake bol chu thakhat in Manipur la azong ahong ke bol in hu phabe ma khamna thei lo sim na factory zong mu het do ahong hi e hector 30 a len kani le su sen hin chule ko ho sa phabe zo ma in am mu vetin and hilson'in ase in hi drugs daw na le gam sunga drugs chu bai na ding a mi zo si pan khom nga hi tin jong ase be in hi suling hoi hello state tu khang le khang hung ding ho a koi pi hi BJP government Tolbol hi tin jong ase in hi
chule moria meite script timzil na mun ho a aki kha thu a thuso mi hon thudo anei adom but na a embarrassing in state he government vai hom na hi tin ase in hi janikin gona chun march pass parit le state adi ana tong phami phabap henga ki pawman hop do na anum in hi art and culture lampanga apan la na zal in ratan thizam chun lifetime achievement award an kisan in hichi ki pawmana chun citation pon select dang kalak som azavin hi Chief Minister's Commendation Award to me tum ho hinga an ki pe in ama ho chu hile Sivananda Survey SB Chandil Manoj Prabhakar SB Khangpok pi le amolim sa Anand Kumar SDPO ho cheng hi ve hi cheng ban a commendation certificate ho chu Assam Directors General of Police le Assam Police Officer me get hinga zong an ki pe na hi Statehood day la na to ki sai in le khabuni no Manipur le good governance song zan hi chun a ki thin sun a hi geldo thei khat chu mai ni sim thum ni khu apat mai te ku ki gal hung ma kon thing hang le pai chama nam te ni ki ka ki le khanna ki chi ta do hitan hin la pha le ni khu hung chi chanin a thu hi all deu dan in a in chule mai te si empan nup lai ni khu ba in thing hang a chen hom pi ku ki hilo si ho to kin gon amang khom jing kin tawin hi a chung chuna chi khat nam khat a ding bowa sipe hi mai te mi ki pa man sang ta ki pen ku ki chapa no thama dan Manipur Statehood de ki mani khwa zo mu chen thezin a e achi sa ku ki chaten gali na nei masadu alang to gela ki lung hai za ki chama ki chaina hi lo dan jong poi zo se het ahin tu chung ga jong hi tabang a ki chai chamna nui za khang za nam khat ki mi thipma mai te te to ki par khom na ahung hi kha de hi nam pi adinga wang sin lem pele man thaina atop na chu hi ding a hi Prime Minister Narendra Modi in Manipur thua amopu na dan la in Home Minister chunga kilep nan among 18 Jairam Ramesh in asai in hi Modi in a ho sa na sa in Manipur vilhanti hi avel vela ki sai hi ati in hi Manipur Statehood de ni ho hi tolan a Modi in ki papi na thuthon anei a kon a Jairam Ramesh in a hindem hi Manipur hi January ni sim som ni lakhat 1972 a northeastern areas Reorganization Act a kona Statehood anakimu ahi Manipur mi ten India khantaw na ding a pal ala azi ovin ki pa ome Manipur khantaw na ding inwang ka hinthum pi 18 Modi in asai in hi Manipur boina ze hin mi zanile som nga lage in thina atotan mi sang som nga sang ko vel in nailo in amtan hi Modi in leiset chung a hol in Manipur adi in phat apipoi atin hi Modi in ama party MLA hosing zong ki mupi na ding phat apipoi atin hi Colombia sa Solam Gamkaiza Gargut Bol National Liberation Army LNT ake hon gemnai ta buluna chilha pizi uvin mi zakhat chunglam in thina ato in chule mi sang som niwal chen nagina theilovin omlo tawin hi hechi thus in Colombian President Gustavo Petro in gamsunga state of emergency phondo na anizin Gargut Bol ho su umang na ding in supay sanga wal sa Solam Gamkai sunga hin atol tawe kibuin na hi gamkai sunga Gargut Bol ho ki ka manluta kokain sumkol vai na lam a thunei zodin ki chuna zia aka ova kidona su akon thina man na hi ngulung a hi akiti Gargut Bol ho hin Amazon gammang akon Venezuela gamgi chin kokain bol na zia gamle leise su gam zodi ta ovin akisai ze hinla ki ngo na hi ELN10 hata in anil kal ovin hi boina ze in milham za aval tibu khopi na cha a azam lut novin abang loi khat Venezuela gamlama azam do ovin hi Colombian chapaiten tibu vela agam kai sunga kulchilna achil ha opivin dalamol anu theina di in haten pan ala ofe kiboina ze in Saturday ni sim somla ko ni chan in milham le Gargut Bol pan na in mi som gut chan thina na to u hitai
Janhi January ni sim som ni lakat ni Ho Jinglam chun Taiwan gam sunga ling pi hata 6.4 magnitude na hain anaki hot in a hi azawa ki hot di chu aftershock zong veltam pi anaki hot kin e hila ling pi ki ho zain thina manna imawang aumpon mi som ni lasagi in kisu kha na nei uve ling pi ki ho zain mun chimna mun chum chom au min in silin chim ha le mun kaina an e chule chene in dan khana sa an chim in asunga cheng mi som na ta in chim nuya akun loido an hiuve akiti mai lama gam sunga lunar new year manading ki na len ta hitolhan in authority so Thusoh chumang ganta in anadom paizun hi het the kha ju Taiwan hi Pacific Ring of Fire ti aki he ki so to namon lai ta hi ja ling pi ki ho na hi pha kha kha le jing kha chu hi Donald Trump som lila sagil hinna US President ding a inaugural ceremony cha hitolhan in White House analotan hi White House alotolhan in amasipena ding a 2.mo an pondo hola a pabek ho chu World Health Organization apa US withdraw ding Joe Biden vai home na in Israel mi West Bank kam kai sunga thagum so monai za case akoy kum ho nungla do nat nei ding Joe Biden administration in Cuba gam state sponsored terrorism akon la do ding ti atulun asim nung la do Donald Trump pampin a 2021 kuma January sim gup ni hua Capitol Hill a boina anasim mo nay mi sang khala zanga ho ngai dam na nei Westgate gam gi sung si a national emergency na pondo a hiji gam kai sunga gamdang mi pem lutna amun now sen nei den ho American citizenship pi hidin kham le Chinese social media apps TikTok chunga ni ho somsa gila nga thupi anei ho hi a hi Dunia ding in Thusoh ichan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe